ai te loro le pengue tu pano basato in nive au peisha veiko arape ka to waisha ya sang jowo ha ya sang jowo ya habo hina konyen de jaranye esa ka pona ve debe ho hina y ka to waisha ye kwa anya de jararen bipota au peisha ve ye kwa ve chupe ko kwatia nye enya mo nye wa juwa ningo nye uwo hina kwatia nye enya de jara ho ya konyen dere nyendebere he apeisha ve iningo he inyandebe que daha ei mama vai temba e on iba ko haipu o isha ukapa itenyan debe ha nyatende pona vei au peisha vei daha ei esa kapona vai teba he inyandebe ko kwatia nyeme ayete happeningo na esa campaña debe nyande yaran e tayebu peisha mombe unyandebe vei segunda de Pedro capítulo 2 versículo 16 vei haisa nyandebe nyande yaran opaite ikuatiañe eme Pablo oñe avei ko amba rehe ijapytépe oíramo jepe umimba hasýva hesakapórã hag̃ua ha amba hasývaniko umi itavýva ha ipy'ahetáva omoambue upéichavei omoambue háichavei ambue kuatiañe'ẽ he'íva upéva rupi ha'ekueravoi oñehũmbi he'ínteva ko kuatiañe'ẽ nañantendeporãiramo ningo añetehápe ndaikatúi jajapópe heichaite hetajevy oĩ ambue kuatiañe'ẽ ha ko kuatiañe'ẽ ndejára ñe'ẽ nañantendeporãiva ñaikotevẽ avei pytyvõ ikatu hag̃uáicha ndehache hesakã ñandéve ko ñandejára ñe'ẽ ha upeichaite ani hag̃ua jajejavy pypéteri upéicha avei ani jajavy pe añetehápe he'íva ha jajapovai ha upéicha avei jaguatavai oñamboguatavai ambuépe avei jahechaukávaigui ko ñandejára ñe'ẽ ñandejára ñe'ẽ ningo ha'épe añetetéva ha upéicha avei pe hesakaporãva ha ha'e omyasakáramo ñandéve añetehápe hesakaporãta upéva reheko arakyre'ỹmeke ñandejára rendápe eisãngyóvo ko ñandejára ñe'ẽ reikumbyporãvo remomba'e guasu hag̃ua chipa añetetehaitére ta upéichake napehengue ko árape de tu shaiten